Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Kubalulekile ukuthi sibe nolwazi ngamaphupho, sibe nolwazi ngezinye izinto-ke zesintu noma ngithi zabadala. Namhlanje futhi sizokhuluma ngokuhlukile ukuthi khona obuze umbala wobuhlalu lapha kwi-comment. Ngakho-ke ngizothi nje ukuthi qabu qabu ngibuchaze ubuhlalu ukuthi uma bunje bubikani, uma bunje bubikani. Okwakho okumele ukwenze ukuthi u-subscribe, usilandele yonke indawo ukuze noma ngabe nini-ke nala ku-YouTube masifaka isheshe ingene i-notification. Ake siqale-ke lapha ngobuhlalu obumnyama nobu-brown. Ubuhlalu amabhayi ngiyenzile ividiyo yawo, unga-scroll-a ku-YouTube uzoyifica. Ake sikhulume nje ngalo-ke eli-black neli-brown. Leli-ke kusuke kuyidlozi lomnguni, usuke ungenwe amakhosi asemgedeni uma uphupha ubuhlalu obu-brown nobumnyama. Ngisazolichaza-ke nalo idlozi lomnguni ngoba ngiyazi khona uzobuza. Ebese-ke sikhuluma ngobuhlalu obumnyama nobubomvu. Lawa-ke kusuke kungamandawo asemgedeni, ngamakhosi. Lapha-ke bavamise-ke ukusebenzisa amathambo, baphethe isikhwama sobumnyama noma isangoma. Ebese siba nobuhlalu bomnyama nobumhlophe. Lawa-ke kusuke kungamadlozi, lawa amakhosi. Lolu hlobo lwendawo kuvamise ukuthi uma usonta lukukhipha esontweni uhambe uyothwasa. Uvame ukuthwala izigulo zabantu, ngixolise, izigulo zabantu. Kuvamise ukuba namakhehla asemanzini, kanti umuntu-ke uma engenwe yilaba uyasokola ukuthola indoda uma-ke ewumuntu wesifazane. Kanti owesilisa yena-ke uba nesithembu, uyabo. Ake sikhulume-ke ngobuhlalu obuphephulu. Lana-ke suke sikhuluma-ke ngesithunywa sikhonze ukukholwa. Umuntu wakhona uyalunga kakhulu, inyanga, isangoma. Uma-ke kuwukuthi sifake lo buhlalu suke-ke sihlanganise isithunywa nedlozi, okanye idlozi labantwana. Uphiwa ukulapha izifo zabantwana. Ebese sikhuluma ngobumnyama nje bubodwa. Idlozi-ke leli eliyalibulala kakhulu, liphethe isikhwama sokubulala. Kufanele-ke usigeze. Kuvamise ukuba-ke amakhehla afuna-ke ukuziphindiselela kulabo-ke abawabulala bese besebenzisa wena. Yingakho phela kuthiwa kusuke kumele uligeze. Bese sikhuluma ngeli-brown, ngobuhlalu obu-brown. Lobo-ke ubungoma, amandawo. Kunevidiyo sichaza ngalo umndawo laphana, unga-scroll uzoyithola ku-YouTube. Eli-brown-ke kubuye kuhlanganiswe nezidalwa, sidlule siye kwelinjani, kweli-maroon. Eli-maroon kusuke kuyidlozi lamanzi elihamba nenzuza. Alivamile ukuhamba lodwa, lihamba nezithunywa kulabo-ke abakholwayo. Liphethe isikhwama sobumnyama. Bese sikhuluma ngobuhlalu obu-yellow, abanye bathi umbala ophuzi. Lana-ke kusuke kuyidalwa zasekhaya komama. Lobu buhlalu-ke buhlanganise zonke izidalwa ezikwembetha, zakubo kababa ezakubo komama, amadlozi nesithunywa. Sidlule sikhulume ngenjani,
ngelimhlophe. Lana-ke sisuke sikhuluma ngesithunywa, izithunywa zamanzi lezi. Kujwayelekile-ke ukuthi-ke umhlophe uhambe nobomvu, white and red, noma u-blue, ngoba laba baphethe inhlanhla ehamba nenzuzo, bahamba nenzuza. Bayavuma-ke futhi ukuhambisana nanoma iliphi idlozi. Uma kungenzeka kuwe babe bodwa, basuke benozwela. Bese sikhuluma, basuke benzela ukuthi ube nozwelo, bese sikhuluma ngelibomvu. Leli-ke ubuhlalu lobu kusuke kuyidlozi lempi, ubuhlalu obubomvu. Buthandwa kakhulu amandawe asentabeni. Laba-ke abafa ngesikhathi sezimpi, abafa ngengozi. Lana-ke usuke unika isikhwama sokubulala nokuphilisa, abancengi ngempela. Size kwelinjani, kobuhlalu obunjani? Obu-green. Green sithi ubani? Ubuhlaza njengotshani. Ubuhlalu-ke lobo obu-green kusuke kuyidlozi lamanzi. Ogogo laba baphethe inhlahla, bangakunikeza futhi inhlahla masekubheda bayakunikeza. Bayahambisana-ke nesithunywa nesamanzi nenzuza. Bayazwana futhi nokukhuleka. Sidlule siye kubuhlalu obunjani? Obu-blue, bese singakhulumi ngabo. Lana-ke kusuke kungamadlozi enhlahla. Kakhulu-ke amakhehla akobaba entabeni, abalozi basentabeni. Khona ividiyo lapha ku-YouTube sikhuluma ngabo abalozi uma kuwukuthi-ke udinga ulwazi oluphelele ngabo. Kanti-ke nomlozi wamanzi uyabusebenzisa lobu buhlalu. Basebenzisa nesithunywa samanzi kakhulu. Bayezwana futhi nokukhuleka. Sidlule lapho, siya kubani manje? Ku-sky blue. Lobu buhlalu-ke kusuke kuyidlozi lenhlahla. Liyezwana nezithunywa. Yibo-ke laba abasuke besakhela iy'washo zenhlahla. Ubuhlalu obu-sky blue. Bese kuba nombala o-pink, ubuhlalu onombala o-pink. Lana-ke ku-pink sisuke sesikhuluma ngedlozi labantwana elibizwa ngani? Kuthiwa umnono, idlozi labantwana. Lana kusuke kuvamisile ukuthi-ke uphiwe amakhambi okulapha abantwana, kanti-ke futhi nalo lihamba nenzuza nesithunywa samanzi. Ngiyathemba ukuthi lo osibuzile uphendulekile konke. Engingakusho nje ukuthi uma kuwukuthi kukhona odinga, mhlampe udinga ukuthenga ubuhlalu, hlampe udinga iy'washo, mhlampe udinga imbiza, ungabhala nangu ugogo kule nombolo ethi 079 073 3182, 079 073 3182. Okanye ufuna ukuthenga amajazi, ufuna ukuthenga ubuhlalu, ungaxhumana naye gogo la azokusiza. Kanti okunye-ke siyatholakala ku-Facebook, siyatholakala ku-TikTok. Ungasi-inbox-a nje lapho kokubili, usicele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona njalo uma unemibuzo. Kanti la kwi-comment ubuza umbuzo onawo, sobe sesikwenzele ubuza noma kuyiphi ividiyo uyi-comment. Sikwenzele-ke ividiyo, sibuya sizochaza kabanzi ngaleyo mpendulo. Kubalulekile futhi ukuthi uma ukuphupha lokhu kade ngikhuluma ngakho, usukume uhambe uyobuza, uthole ulwazi ukuthi kumele ngenze njani, ngoba kwesinye isikhathi kusuke kumele abadala basuke bekubonisa ukuthi siyakufuna lo buhlalu, siyabufuna, sicela ukubuthenga, siyalifuna leli jazi, alikhulekelwe bese wena uyalimbatha njalo, uyabo? So amaphupho akanjalo akumele uwazibe ngoba
abadala bagcina sebeba nolaka. Ngiyabonga kubo bonke abangiphe indlebe yaze yaphela ividiyo. Nisale kahle.